Kita dolog nang assignment tay nang nugi makna Srilanka Rok pura historical win ongkha Srilanka Rok pura thaske nang pura test series jiti ui thako test series bro thaske nang pai thang kata bro England na pura 10% pore sim bro thaske bro na pura beat khai pura ekdom last match jake na hari match ni ri khata Srilanka Rok pura England no match nan bagoi 3730 दिन खबर न मेसनान बाकी इंग्लैंड न मेसनान बाकी चा तो कलाई से कौ न साइड मानो जे Monday o match tong mani to ta Srilanka Rok pura thaske test series pai phai wa Srilanka Rok ado ki be match no pai phai je pro England na match ni phai first innings ta pratham Nissanka basu thaske 50 run khai ka no sunugo in man 50 plus run khai ka second innings ta bate century khai ka match finish khai ka no kaham ko no nai manu Srilanka Rok hai pan o pro Tabuk ke pura history create khai ka ta pa Srilanka third test match brok thaskin England na pura mar ke hari dikha Srilanka Rok bu bro England na hadan अब आसा कलाई अब एकदम इजी आता हाइपन ब्रो आज के मुश्किल सिचुएशन फाइनल लास्ट इज द एट द एंड टाइम ब्रो न पूरा थास्के ब्रो मेसिन दिखाता एमने के तो नक साइड मान जे टेस्ट नि बागै पूरा इंग्लैंड टीम को तो बसुक से कराक बसुक जुतन से कोरा हिन हिजा जुतन पहिला जे वर्ल्ड क्रिकेट औमा छि इंग्लैंड सी क्रिकेट नि आसायो के तो ब्रो बसुक कुरु नक साइड मानो श्रीलंका इ तंग थंग मान बागै ब्रो पूरा 10% नका पूरा 10% नका पूरा Srilanka 10% nangkha je bro England na match nan bak 10% nangkha ta 10% pore si bro tinis bro imta hebang imta tong thong ma imta hebang moni man chiota 10% chong isa ka kom na Srilanka ti ma kongmano kongman chung salai jang mon kongman chen song mon kha jagan agini player bata kuroi je player tong ab kuroi je kuroi player bata sapai san thake tanin ajaga je Wngliya rok Kumar Sangakara rok Jaisuriya rom thai je kam bowling batting rokos kurita age brok tongpor to Srilanka team awila crack tongmoni ta kora tongmoni ta brok thangman pore ke je Srilanka team pura nukdai thaka so weak team hininda nukdai thaka ta amon pore ke to Srilanka team to wise manchi pas pai amang ta haiban ta unang nui makna je Srilanka Rok je 4 test series brok test match no pura thaske no pai thaka brok England no pura thaske hadi khata poila bat dom thine England na khaika 325 run second innings brok khaika 100 England nong te 100 run khaiketa inke first innings Srilanka ro khaika 230 run 10 ke thangai bak second innings nang ta target 219 run nang ta a 219 run ba wa pra 40 overs complete ke asu speed ke to 40 over bro complete ke 2 wicket brok 2 wicket thangai ni brok a 40 over no 219 run no brok khane brok umesh no pai thang khata Srilanka ro umesh no pai thakata ab to Kalai khana kaham ke saimano Srilanka Rok je match payment o test series payment abuni je credit to brong ni je head coach mana nang ta Jaisuriya mana nango Jaisuriya to bhai ja age ni player ta asa aila kora ta bata batabo head coach ta Srilanka team age ba ek samay Srilanka ni pura batting jotanai la koram ta aila khatanak batting si bage phornak boni match man khela nuya khna ta ba je pro ni sim Srilanka team ni head coach ong pe afron sim brong team Srilanka team pai mong phayo Jeffro ODI series India na har ka jaga bono head coach tongman ta Jaisuriyan head coach Tabuk ge hain hebok England na har dipe khabaru bon head coach emne umon chai chakang Srilanka Rok England te tar had 2014 ta haipan 2014 jan pare ki England nang ta Srilanka watchman har me ta England nang jaga wa thangoi Tabuk ki England na har Tabuk ki England nang Srilanka har pura asung mar khata to bu to klai cha ko nok sain mano England har dan thang tine a jaga jotan che tam hinai tani kabang daik to bon ni jin saksago box ni na khap to chwa nok saimano patham Nissanka bonon hero ma hinja na bon ni je partment bo asuk thas ke tokha san thake one man army ni manta bono patham Nissanka ba angel matthews bro kuni partnership 101 run khaikata aja go patham Nissanka 124 bol 127 san thaka bo 100 plus strike rate 100 plus strike rate ke thongka mane tabo ODI ni romja go sanan thake pura kam thongka ta first class thongka ta 100 plus strike rate narugi tong man ko to kaham kong no patham Nissanka ke 124 bol 127 run ke out nong thaka tai angel matthew 32 run khai not out ngi match no pai khata angata umuni logo to patham Nissanka to hero ngai fekan ta back to back match no bo run khai poila match no 50 sakarang 30 run khai second match no 100 plus run khai ka to pura hero nong khaba Srilankan hero nong khata bu I series ta England 2-1 bai pai ta thangka haipano Srilanka Rok je England thaska herman bole pura historical pura record ong thaka ta ba record ta songya khuna khang ma tong sanan thaka ta
Kabangma time no kungma jora kungma system kung venue no chance ong thangka e bisyo jung je test series ong naikha pura ekdom naithok ma ka nugo ta ekdom so nainar moton ta ke nugo bhai ke hinba je tuma onyo system hex ma tong West Indies roksi Australian pura thas khai pe tai tam sasin hino Bangladesh roksi team karak Pakistan na hari pe uro man thega Srilanka roksi England hari man ko to mano kha he deba hain ba ko im thak ma tong ta je Srilanka team England hari man kata onyo team rong pura klai khir man sakta easy no sung hari mane Srilanka sadharan Srilanka roksi England hari man onyo team to obviously pro one sung nai pro hari mane hinoi matlab chana thaki o jaga wa tau je test match ni pura fair chance nong thang e bisyo WTC ni bagi kema belaikan naikol jang tong kham ku bahai ka o ong jang nai nak na man su e je e bisyo WTC final both team sogoi mano Talo comment khaina Tabuk di and subscribe, don't forget and share the video with your family relative